Галиплерні қаршылайлар Киевнің Олимпик эвенде қайық ве кануэ көрекчі көвлері бойынша Украин тақымыны алғышлайлар. Спортчылар Авропа чемпионатындан бош қоллары иле қайтмады. Евге бір алтын медаль ве уч-тунч медаль иле қайттылар. Нетіжеде 8-нче ер. Мария Кичасова, Анастасия Горлова иле 200 метр месафеде алтынларны әлде етті. Игорь Трунов ве Иван Семыкин 500 метр месафенде тунч медальларына қазандылар. Бұндан сон Чехияда кечерележек дүния чемпионаты олacak. Планлары муазамдар. Планlarımız muazzamdır. Bar kuchumuz ile tırışacakmız. Kenede evvelden айтмаға istemeyim ama bar kuchumuz ile tırışacakmız. Elbette ki medaller pek isteyim. Bizde öyle medaller yok. Avrupa bile bizler için birinci medallerdir. Benim için bu birinci altın medaldir. Onun için ileride de inkişaf etmege ve yanı seviyeye çıkmağa isteyim.